my president, our president, Dr. Mokgweetsi Eric Yabesumasisi, has set this government to achieve. Maitama a lehatshe leno a ditogamano tsa go thabologa le go dirisana le mahatshe a mangwe a tsweletse ka go lebetela tsela e nonofileng ya tswelelopele le temogo ya lone mo mahatsheng mo ebileng e na le diofisi tsa boemedi go ralla mahatshe tse di le kgontshang go itsege le go dirisana lone go ga thabologo ya senelaruri. O tshidile Onkabetse, BOTSWANA Television, Gaborone. Khansele ya Bokone Bophirima e lebogetse dikompone tse di ikemetseng ka nosi go bo di thusa go tokagatsa matshelo a Batswana kwa kgaolong eo. Modulasetilo wa khansele eo re itumeleng ke lebetseng a re go itumedisa gore dikhamphane tse di ikemetseng di bo di kgona go thusa ka dikago le go ntsha ditirelo tsa maemo a ntlha. Anthony Tobogang ka pego. Modulasetilo wa khansele e re itumeleng ke lebetseng o na leboga dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi kwa moletlong wa dijo tsa maitseboa tse di neng di diretswe go akgola bana le seabe ba ba harologaneng ba ba tshwaraganeng le khansele e mo ditlhabololong. O tlhalosa fa tshwaragano e teng ha gare ga mohama o ikemetseng ka nosi go tokagatsa matshelo a batho bogolo jang ba dikgaolo tse di kgakala le ditlhabololo e le botlhokwa go aga itsholelo ya lehatshe leno go nna ye kwa godimo. Indeed, your unwavering support and resilience has been the driving force behind our collective achievements. Together, we have navigated through difficult times, overcoming obstacles and emerging stronger than ever. The sense of community and determination displayed by each and every one of you is truly inspiring. That is why we are currently planning a session before the end of this financial year to recognize and appreciate our stakeholders for their support and contributions. We have seen the private sector reach out to assist our district in many aspects. Just recently, the Orange Foundation handed over gadgets for use by learners at Kwai and Logotana Primary School. Kwema Cow Mine donated 40,000 Malubanyana to the Miss RADP pageant and Mr. RADP fashion show, and 10,000 towards World Habitat commemoration. Kentucky Fried Chicken, KFC, through the Ad Hoc Social Responsibility Group, donated food hampers to 100 vulnerable children in Mali. Mothusa modulasetilo Reno Kofolae le ena a gela mosako mafoko a modulasetilo a supa fa go ntsha ditirelo le go dira dithabololo e se tiro e mothofo ka jana ba se kgone go di dira ba le nosi. Ke batla go supa gore ba gaetsho ha ne se ka batho ba ne modulasetilo ba ha ditankana ba jaaka le utwa gore ba bangwe ba ithaopetse go shwahatsa dikwele tse re tshwereng namane e tona ka madi le ona a seong, bangwe ba epa didiba, bangwe ba ga tsone dikwele tota. Ke ra gore ba ga etsogane e se ka tshwaragano le tomagano e re ka bora sa kgona se re se kgonneng mo ngwageng ngo. Dikhamphane di le mmalwa di ne tsa abelwa ditankana go di lebogela seabe sa tsone go balelwa tse di epileng didiba ka dikgaolong tse di senang metsi a dipompo teng le go agela masingwana a merogo a tsamaisiwang ke dikoporasi tsa bomme. Anthony Tobogang, BTV News, Maung. Mario alcohol la bosupa a mono wa ga supa fa palo ya baithuti ba ba tsereng letshwao la A go tsena kwa go la E a wetse tlase go senene a ka le 99.62% fa go tshwantshangwa le a ngogola ka 99.88%. Baithuti ba neng ba kwala ba le 30 le bone 34 ke bone hela ba sanelwa matshwao fa ba le 171 ba tsereng letshwao la X. Go ya ka pego e tswang kwa Botswana Examination Council baithuti ba ba setsana ba le 26,265 ba kwadile ditlhatlhobo tseo fa ba basimane ba ne ba le 25,970 mme ba ba setsana ba dirile botoka go gaisa ba basimane. Happy with the results. As you can see, almost all of our candidates managed to get a grade. They managed to scoop the minimum grade, which is grade E. We have only 34 candidates out of a total of 52,265.
who could not make it to get a grade. Yeah. When you compare with previous years, as you may note, as from 2020, we had this COVID scourge, and performance was affected in one way or the other. And there was some slight decrease in performance. But now we are seeing improvement across all grades, right from grade A up to grade D. Lephata la kgaso la abetse mmereki wa lone wa pele mme Consider Samweni ntlo kwa motseng wa Tsamaya. Mme Samweni o berekile ditiro tse di harologaneng mo lephateng le sebaka sa dingwaga di le 33. Lephata la kgaso le ne la kgona go aga ntlo e ka dithuso tsa kompone ya ZEC Construction. Mme Consider o re joinne ka April 1990 go fitlhela ka 2022 ha puso e dumana le ena gore mme ka mabaka a seemo so le moso ya ko lapeng o retire modimo a nna le wena yaanong o dira yalo e le gore le rona ka gore nantse a wetswe ke seemo se ne re isitse o dira yalo re ise re fetse se ne le maikelelo a rona 2018 mme gompieno re tlhabolotse maikutlo a gagwe o sala a bona tema ga re simolola ngogola gore mme go fa lephata le a ntlela badiri ba ntse ke bereka le bone ba ntlela foundation ya ntlo e sala ya gole around 2018 or so ene tshwantseng ke be sa bolo fela ngwaga ona o but re iphitlhela re le fa gompieno ka 2023 le gona re ya le gore ke dikgwetlho tsa bophelo tlhomogi ga gongwe motho ga a bereka a ba nna le bothata mo tirong a ba tshwana le mme ka gae ba le dirang le ene re kgaogana le ene a gona thuso ipe e leng gore re mo thusa ka yone mme ke be ke le gongwe lona gongwe ke le sedila modimo le le dirileng gore go nne jalo gore go sego ba ba kutolo bothoko go nne ba ta utola bothoko ke be ke re ke la gole batho ba BTV gore a tiro ye iska ya dirwa ga hela le supile lorato le leng gore gongwe ke lone la ga ba koranta rata monka wena jaaka o ithata. Lephata la thuto mo kgaolong ya Borwa le tshwaragane le batsayakarolo ba maphata puso ka go harologana ba beetse lelapa Lora Gous kwa motseng wa Moshana. Dimpho di akaretsa dilwana, dijo ga mmogo le diaparo tse di lopileng dikete tse di 22 tsa dipula go thusa go tlamela morwa wa bone Rempho Gous. Mpho o tshela ka bogole morago ga gowa a bo a golagala mo dikagong tsa matlhataganyane kwa sekolong se se botlana sa Matsakgang kwa Kanye ka 2016. Ke segofetse Makwinja ka pego. Mogolwane wa lephata la thuto mo kgaolong ya Borwa Rre Acronius Maseko a re ba itlamile go tswelela ba thusa Rempho Gous yo jaanong a leng dingwaga tse di 20 ka go simolodisa lekalana la bopelotlhomogi le ka lone ba nang le tsholofelo ya go mo thusa ka dilo di tshwana bonno le tse dingwe tse di fang motho seriti. A re go ya mago ka re batla go tlhabolola botshelo ja motho re mo kaetse go le eno ka ba tshela ka ngwana mongwe le mongwe re tlhabolle ditsagago re na le thulaganyo ya gore ha re ntse re tsweletse re tla bona gore re le council re le puso re le education project ya gago ya income generating ka gore le ene ke motho o sentse re a itumela go itirela madi a gagwe re tla leka go bona gore re ka thusa jang gore mo dirile project e ka mo tshetsa mo botshelong ja gagwe. Dilo tse tsotlhe tse di dirilweng ba gaetso ga di be monyinyo hela mo sehatlhogong sa Mpho Gous, di ba monyinyo le mo go rona re le community ya Matsakgang Primary School
mme ga ke dumele gore ke rona hela le lona ka bophara jwa lona aleluya ke dumela go lomo go ba monyinyo mo dihatlhogong tsa lona batho betso. Dimpho tse di akaretsa motšhine o tlhatswang diaparo, sebalamakgolo, melora, dijo, tanka ya metsi, mogala wa letheka, maranyana internet ga mmogo le madi. You guys have given us the hope that we have been looking for. Re na le tshepo ya gore ga re nosi mo tseleng e re e tsamayang. Ebile re tla tia moko le go heta matsatsing ano. 8 years re ne kete re tla wela kwa re lwa re ngala re radio tse tsotlhetse mme ne ntse le ditiro tse ne di tshwanetse gore di nne teng. Re lebogela modimo go bo a re hile thata le nonofo gore be re santse re eme hano rotlhehela. Go rata ga modimo go nne mo go rona hela ya ka kentse ku ka batsadi ba bantseng ba balwa ha seo se supa kanamo ya go rata ga modimo go batho ba leng teng. Mme re rapela ka gore a go tswelele ba ga itshonelo amogelesegile tholang ka boitumelo mo thomong e re e romilweng e ntseng jaaka e ntse mo gompieno. Setšhaba se rotloediwa go tsenya letsogo mo ditirong di tshwana le tse, go abelana le go thusa bao ba tlhokileng lesego mo setšhabeng, go rotloetsa mowa wa setho le lerato mo lefatsheng leno. Ke se go fetse Makwenja, BTV News, Moshana. Fa re tswela dikgang tse wetso mookamedi wa lekgotla la Botswana Teaching Professionals Council Dr. Rafael Dingalo a re ba dira thulaganyo e tla reng e sena go wediwa e kgontshe barutabana botlhe mo lefatsheng leno go bona diteseletso tsa go ruta le go kwadisiwa. Dr. Dingala o ne a bua kwa phuthegong ya babegadikgang kwa neng a gatelela gore thulaganyo eo ke maiteko a bone ya go dira gore go ruta e nne tiro ya maemo a kwa godimo e dirang hela ke batho ba ba ithutetseng. Ke letleletswe BOTSWANA esi le tshologela Tombale Kapego. Lekgotla le le swatswang go tlhomiwa la Botswana Teaching Professionals Council le le filwe marapo a go dira gore go ruta e nne tiro ya maemo a kwa godimo le satswa go wetsa metseletsele ya puisano le barutabana go ralala lefatshe go ba rolela lekgotla le. Nngwe ya dikgang tsa konokona tse di neng tsa tlhagela mo dipuisanong tseo ke keletso ya barutabana gore BOTSWANA e itlhaganela ka go ba kwadisa le go ba naya diteseletso kgotsa jaaka bana ba go bitsa Go Live. Lekgotla lena la neela tshedimosetso ya bošweng ka thulaganyo e ba ntseng ba e dira go dira ditiro tseo. It is our intention to start the process of registering and licensing teachers during the first quarter of the financial year 2024-2025. Now, the first quarter of the financial year 2024-25 is between the 1st of April and the 30th of June 2024. But we are looking specifically towards the end of May 2024. Dr. Dingala o tlhalosa dingwe tsa ditiro tsa thulaganyo eo. Now, the system that we are developing is going to allow applicants to apply for their registration online because we don't want to deal with paper. We don't want teachers to be traveling all the way from Gauteng to Maun in the interest of registration. So we'll be doing it online so that they register within their own locality. The system itself is going to allow teachers to renew the license online, and also is going to allow our teachers to pay online. Mo loetong la dipuisano le barutabana go dule dilo di le malwa tse ba di ithutileng ebile di ba butse matlho. Throughout all the regions and the sub-regions, there were some key emerging issues. One of which was, as for TECO, we need to guard against the influence by some quarters to intimidate, victimize, and or even dismiss teachers. Our curt response was that as BOTSWANA, we are not going to allow ourselves to be used to intimidate teachers nor to victimize teachers. BOTSWANA e tlhalositse maikaelelo a bone a go atolosa tiro ya go buisana le bana le seabe gore ba amogela dikakanyo tsa batho ba bangwe go akaretsa le baeteledipele ba setšhaba. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone.
mo letshwaong le boloditsweng kgwedi eno go anamisa dikitso ka mogare le bolwetse jwa HIV/AIDS lepata la botsogo mo kgaolong ya borwa le supile fa matshwenyego a go ikgatolosa mogare o mo metseng e kgakala le ditlamelo a le kwa godimo hela thata. Mogolwane wa lekgotla la twantsho mogare wa HIV/AIDS la ke botlhokwa care center mme Boingotlo Gupta o kgadile a sa kgwemathe boitshwaro jo. Ke segofetse Makwinja ka dintlha. Gupta o tlhalositse fa bontsi jwa dikgato tsa metse kgakala le ditlamelo e di itemogelang di akaretsa go ikgatholosa ditaelo tsa ba botsogo, go arogana diritibatsi ga mmogo le go ipitisa nnotagi, mme se se holodise maiteko a ba bongaka mo ntweng e. Ra gona le motho hela yo go ra re ne ke tagile. Gona le motho o go leba mo matlhong a ba re ne ke sa batle go tla. Ke tsametse o mpoletsang. Gona le motho hela yo go bolelang gore nya nna dio tse ke tla hela ke lwala a sake gona le ba ileng gore bone ba emetse hela gore ba ja ka ntsa bua a botsisiwa ka le parana go le nako ha na botoka ba go nna hatsi goromente gompieno a re setšhaba ke a lo lemoga mme bile ke lemoga botlhokwa jwa lona mo botsogong jwa lona ka pilisi e nwa ke lona. Pilisi e tsena mo mmeleng wa gago wena o heta ngora nga ka gore e bereka jang jang tsaya boikarabelo. Ba botsogo ba tlhalositse fa setšhaba se ikgogetse morago mo go itlhathobeleng mogare wa HIV mo motseng wa Lorolwane segolobogolo borre ka jaana go supa fa go gatisitswe dipalo tsa batho ba ka tshwara 92 le bohera bobedi mo ngwageng ono mme mo go bone ba le 20 e le bomme. Notagi ba ga itshokana ga e kopane le diritibatsi go tlhelele sa ntlha ya go bola boleng ba pilisi kana ya go lwantshana le pilisi mo mmeleng e bera go tlhela le gore anong tota ga se seelo kana selekanyo se le gore ne re eleditse gore o senwe mo mmeleng wa gago. Ga godimo ga moo go na le dikgang tsa gore motho ha itshietse phetelela ga nne mo seemong se e le gore ke sa malatsi otlhe wa lebala. Go lebala ga teng o hela o sa nwe dipilisi o tlodisitse kana o hela o di nwa mme o di boelela. Ha go te go itseela botshelo dipalo ha re ka sepodising ke borre. Ha go te rape go itseela dikobo ka dikgoka borre ana re dio tse di maswela ke rona. Ha go te defilement go tlhakanna dikobo le bana ba dingwaga di ko tlase ga 18 borre. Ha go te go tlhoka go itsatsiye ka botsogo ja gago gore we go ha dikokelong kana ha go na le bangwe ba ba gakuludi ba ba ka go thusang gore mmelo wa gago tlo boele mo seemong go itlhala le borre ba ba ye gore ke bone ba baeng ba ba maoto a tshupa. Ba nne ba Lorolwane ba kopile puso go baagela kokelo e nang le ditirelo tsa botsogo tse di atologileng ka ba patelesega go tsamaya sekgele se se telele go ya go batla dithuso tsa ba bongaka ko Kanye le ntse ba na le kgwetho ya ditsela tse di sa siamang le dipalamo tse di butsana. Ke Segofetse Makwinja, BTV News, Lorolwane. Batho tswala wikanya rona mo BTV News ke direla ya no city ke ga kwa ena go tla tsa metshameko. ta ke go leboge one kana motsana re bana ba tshipa ba tsaya mmila o le mongwe mme ba kgaogangwe hela ke dira tsa megotla a nna ke go neele tsa metshameko ke bidio hela jalo gote city ke aga kwa lekgotla la Botswana Tennis Association le go lotse ditlhopha tsa setšhaba tsa basetsana le basimane ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 10 le bone ga mmogo le ba dingwaga tse di kwa tlase ga 10 le borataro ba tla phadisenyang kwa kgaisanong ya ITF C80 Southern Africa Junior Teams Championships kgwedi e tlang batshameki ba ntseng ba le mo kampe go simolola kgwedi eno e fera bongwe go fitlha e le 10 le boraro go ipaakanyetsa kgaisano eo
ipaakanyetsa kgaisano eo setlhopha seo se agilwe ka batshameki ba le 12 le bakatisi ba le 2 ba tla tsena mo ikatiso kgwedi e tlang e tlhola gabedi go fitlha e le gararo pele ba bolola go ya Namibia kgwedi eo e tlhola malatsi a le 4. Kgaisano ya ITFCAT Southern Africa Junior Teams Championships e simolola kgwedi e tlang e tlhola malatsi a le 6 kwa Windhoek, Namibia. I'll be traveling with Kelebogile Monayo, who will be the coach for the girls, both under 14 and under 16. I'll be the coach for the boys, both under 14 and under 16. The team will depart on the 4th as the games are starting on the 6th to the 14th of January. This event has no prize money, but the teams that come first in each age group qualify for Africa Junior Championships, and in singles, all those who make quarterfinals qualify as well. And this year, I'm very confident with our team. We have a very solid team, and we expect it to perform better than any team we have ever sent for these games. Ha re gatela pele kgogo ya ditlhopha tse di 40 le bofera bobedi tse di yang go phadisanya mo kgaisanong ya paka ya botlhano ya Orange FA Cup e dirilwe ke lekgotla la Botswana Football Association le Orange Botswana kwa Lekedi mono ga borone. Ditlhopha tse di tla iteisana borathana mo tikologeng e ke tsa league ya First Division le bafenyi ba di league tsa dikgaolo. Bommampodi ba paka eno ba ya go gapa 800,000 pula fa ba latlhegelwa kwa makgaola kganyeng ba ya go phimolwa dikeledi ka 400,000 pula. Fa bua ko tshimolodisong ya kgogo eo moemedi wa lekgotla la Botswana Football Association Vincent Mafuta o tlhalositse fa katego ya kgaisano eo e simoloditsweng ka paka 2018-2019 e ka bo e sa kgonagala fa e ne se ka tshwaragano le bana le seabe ka go farologana segolo jang dithopa tse di tiisanang borathana mo kgaisanong. The BFA subscribes to the ideal of football for all as espoused by FIFA. And for football to reach everyone, it has to penetrate far-long areas. The BFA has shown commitment through establishment of regions. The FA Cup presents itself as a convenient vehicle to take the elite teams to every corner. Tell me if there is any compelling reason for a team like Township Rollers or Galaxy to go to an official assignment to Piligwe or Kasane. Moakamedi wa tsa thekiso le ditirelo kwa Orange Botswana Gaza Motswagole a re kgaisano ya Orange FA Cup e neela batshameki ba ba botana segolo jang ba ba tswang kwa dithopheng tse di potana sebaka sa go ka supa talente tsa bone mo go ba thusang go lemoga ke dithopa tse dikgolo. Sport is incredibly becoming an industry of importance towards economic diversification. It has led to the creation of employment for the youth, including some of our international and local players. We've got a couple of guys playing outside, the likes of Teenage Orebonyi, KB Sakanyeng, TT Ditokwe, who are playing internationally. And we are passionate about doing more in this space, as the Orange FA Cup is the realization of that passion. There is therefore a need to nurture and empower those whose dreams are tied to such a sport. For we have such an incredible talent and potential in our local football. Gone ko kgong eo mo mengwe ya metshameko e solofetseng go kgatisa ke magareng ga dithopa tsa leke e kgolwane VTM le Matebele tse di thatogetseng ko paka e fetileng. Sedipola e bapolana le se se mo lekeng ya kgaolo a Gateng Pula Roofing. Kwa Bokoni motshameko motona o tla lebaganya baeteledipele ba leke ya First Division ya Bokoni ba nako eno tša BFC le Piliko United. Santa Green e thulana le Sango Bushbucks kwa Maung. Madinare Aces ya amogela Traffic. Metshameko eo e simolola kgwedi e tang e le 10 bofera bongwe mme ta latelwa ke ya Bokone beke morago 4. Dithopa tsa leke ya Botswana Premier di tla simolola kgaisano mo tikologong ya tsa bofelo tse 32. Fa se le kgaisano eo e simolola paka tse 4 tse di fetileng e fentswe fela ke dithopa di le 2 e leng Orapo United fa e simolola ka 2018-2019 mme go tlogeng fo ya gapiwe ke Sagabro United makgetho a le 3 ka tetelano. Khomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone.
mme jaanong ga re di garela mo tikologong ya boraro ya kgaisano ya elite besa masaite women international master nom chess tournament batshameki ba mono gae ba santse ba saletse kwa morago jaaka ba ise ba gate sephenyo epe ba tlhomagane mo maemong a bofera bobedi go fitlha kwa go abo lesome le fa go ntse jalo batshameki ba mono gae ba santse ba na le sebaka sa go ka itsolopanya go tokafatsa maduo a bone ka jaana go setse tikologo tse tlhano gore kgaisano eo e bokhutlong mo maduong a mangwe Uyanga Bayamba go tswa Mongolia o itlhomile kwa pele a sena go kwadisa dintlha di le 3 fa bobedi jwa Lami Alina go tswa Romania le Maizuze Nino wa France ba tlhomagane mo maemong a bobedi le a boraro ka dintlha tse 3 mongwe le mongwe fa batshameki ba Poland Anna Kubika le Alicia Siviska ba tlhomagane mo maemong a bone la botlhano ka dintlha tse pedi le sephatlo le ntlha e lengwe sephatlo ka tatalano eo batshameki ba Afrika ba simolola mo maemong a borataro ka Jesse February wa Afrika Borwa le Deborah Quickpen wa Nigeria ka ntlha e le nngwe mongwe le mongwe. There's of course I have no knowledge about it. I'm only doing my best to win the tournament and of course to play the best games. But of course there are so many strong players that surely it's not easy, and I hope to finish it well placed, but still everything is possible. We also hope to win against some of the higher rated players, so that we're able to gain rating elos and we're able to improve overall as a country. Mozana wetso mogama kgomo tsa mahisa o di gama a ntse a lebile tsela tsa rona tsa metshameko dikgang di wela gone ga nna le wena re tla kopana mo tsatsing la ka moso mme Joy Mothebi ga mmogo le one Rabantheng ba tlabe ba buile go tla go garela ditirelo tsa tsatsi la gompieno tsa Botswana Connect tlhola sentle. When we look at the Botswana AIDS Impact Survey that we recently launched the results of, our young people that are aged 15 to 24, prevalence is quite low at 3.4%. But when we look at older age groups, 25 to 64, prevalence is